temani jerit ngeling kecingak punika atmane pada pegerong ipun mengelingang sedih kangen mapangenan sebet manah nyani angen mepangenan ering kawentenanipun kelaro-laro sinambi mengami-ami ramanyane mimi kelawan papanipune Ratu Kegung Supati dia Duh Gusti swangsane sehering padewekan titiang nunas pasewejane ratu tulung supat sikian titiange ratu dan sido titiang dan mampu titiang jagi mepelahuanan malih ratu dewe ketitiang lintang kebus dan amat kebus bang genah riki sane nyikse paukudan titiange kebusetan kening lawan anjeside malih titiang nahanang panes bare kelaran titiang riki ratu ngelesin rawuh mriki supat dewek titiang dan marimo ngasih
masesegukan ipun ngeling ngasih-asih ngunyene manudut maneh anu lamen nyani ngelan prane manudut manaha nyagayun sang rasa keisis nyak deg-deg kayun sangsane mirengang ngaduh ratu tulung duh Dewa Ratu Agung tulungin titiang ratu tulungin kini titiang keseng saran dados kadya sapuniki sengsarane sane nibenin paukudan titiange mimi bapo ninten dados mimilan bape sekadian esane bongol tuan kayun mirengang panulamen titiange nulung titiang sedang lari dados tanah reng Pak Dewe kan titiang minab tenangan ring dewek titiange sane kelaran puniki nguduh ratu biang ngaji biang aji pirengang pinunasokan aji lan biang dong jagin ratu titiang
biang ngaji meneng kemanten irike ndoh ngrereh jadi tiang mriki yang kekene sakit bos kelintang-lintang puniki sakit sane nibenin titiang tan sida ngantuk kenana tuan sida kantuk titiang malih nanang sakit puniki sapa sira sani ngolas daler ring sapa sireje sane mirengang pinunas titiange puniki semalih kekayon swejo sih ring titiang menyopati tiang ilacur sider haris nulungin nyupat padewekan titiange ini saking iriki titiang sanggup kepanjakan titiang jagi mesesangi titiang sanggup misadia jagi kepanjakan titiang jagi pada ngatur ngayah ring iratua sang bimo kangen miragi kecingak oleh ide sang bimo kangen ide mirengang atmane yang sedih mengengkang
kelaran nandang sengsara sedih nyani mangang kakak kayon dan kedudut kayun idene jagi mapitulung ring atme punika ditu tanjang kayan Tuan ngedang punapi malih kayune sampun las carya jagi mapitulung ngatemu hari atmane punika keambil ke angkidang luak muani soane kambil wantah atmuluh miwah atme muani kemanten kasupat perjanian raris permangkin keruak punika kasupat kaging sirang saking kawahyang sami ketemu maning kerik sin
Namian atemane sane sampun pulih kasupat antuk ide Sang Bima dirilis magingsir saking kawahi pada pedingkrik. Leganyane dan sapir kendel girang liang manahnyane tan side hantuk pacang rawatangan dumuli matur Rari sareng sami atmane punika ngaturang sembah angayu bagya majeng ring ide Sang Bima. Duh dewa tiada sing ratu dewan titiange sesunan titiange palungguh ya ratu titiang aturang sukseme ping banget ering palungguh iratu dia sumanggap namanya duaning puniki sampun pinake subayan titiang iring ratu punika duaning awit mangkin titiang pacang memanjak iring ratu pinake penaur sesangin titiangnya saurin raris oleh ide Sang Bima
De subeliu matur nyen buin si aku melaksana na ulian si aku subelas cariyeuang kamu muli nanane jani da bebuin itu ngangkini gitu paling malah kamu jemulih melipet dang kamu kemersepada nanggalang alih perdi sentanane yang kacarita sani mangkin inggih sampune punika atmane kasupatan tuki Sang Bima carita yang sane mangkin kawintenane punika ring kawahe ngarmoni kidik pisan kawintenan atmani kasinahanyane wandah kidik pisan ring armani sani kari wenten ring kawah jambangane punika wonten banci soani kari sane kantun nirika wandahatmu sane bancih kemanten sampun telah
Nering punika saniluh miwah sanemoni punika sampun tan malih kari irika kasupat Swami sampun telas punika megingsir sampun kesupat saking irika ngantuk sang Bima Swami telas kesupat antuk ide sang Bima sanes sakti teguh perkasa mawi sesa pisan.